Kwathi ukuba uJesu ewamukele uVinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda lakhe wafa. Yeah. uJesu wayihamba indlela ende. Kubhlungu bazalwane. Kubhlungu uJesu eJuda. Amanxeba wakhe abamahlanu. Lawo kusasithola umusa ngawo. That is why thina kithi kwabalula ku Romans 10 verse 9 and 10. Uvuma uJesu ngomlomo ukholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. It was easy kithi mara kuJesu it was hard. Ngoba yena wathwala lo yamnqamlezo aya nawo wayisa izono zethu wayemikisa isiqalekiso saqalekiswa thina emandulo emthethweni. Ingakho umthetho ongawufuna ngufuna uyakhondema. Umthetho uyakhondema. Umthetho uyakubophela ejokeni uhluleke nokunyakaza. Ingakho ngambulelwa ngoJesu ngomusa ngagijimela emseni. Uthi uPaul umusa zange awufundiswe umuntu kodwa wabonana noNkulunkulu face to face. Praise God. Uyibonile face yami mama Mohlabunyani makathi angifuni umusa ngufuni. Oh ngiyaxolisa angifuni umthetho angifuni. Akawufuni umthetho mama akawufuni. Umbonile ukuthi akawufuni. Angifuni umthetho uyakondemna. Angifuni nami umthetho mama. Hallelujah. Siyadlula bazalwane siyadlula.